Biz arı var. Arı var. Arı var. Devreye yüz. Ya yiyeceğim onu. Devreye yüz. Ya o güzel. Ya arı yüz var da ben. Ben de sen. Поздравляем! Извините, я плохо говорю по-русски. Я свою трудовую жизнь начала в 7-летней школе села Арыгважи, вот здесь. Почему 17 лет? Почему я рано начала трудиться? Хендергейскую школу, когда мы учились, уже продали кызыл, а тома продали ховасы, так как Хендерге непригодно для сельской жизни, сельского хозяйства. Поэтому нас всех разбросали. Некоторые семиклассники, 8 класс, поступили сюда, в Шаганар. Меня не приняли, так как я из семьи Кондыр лама. Ой, бұжығыр. Лама жыл ұру дейшін мене интернаты бота алмасқа Қызылдың педучилищесінде келіп алдым. Елен қажейші өрім біді. Аңа бір жыл өрен алға шорымда Олы өреп тұры шқоласының башқыларын Арыгважы жекелген. Арыгважы 7 жыл апарған. Ол 7 жыл шқоласының өрен тұрған башқыларым. Нды болсы поруңна авардыр. Пионер вожатыйынға қонжық сұндылық жи. Кендерге тұру жиында тарғыдып тұрған едірбейін. Жаңа 17 соңғыр қар жетбейіне пионер вожатыйына вердім. Ол жерден ажылдаш. Вообще в Уфимском районе я работала в некоторых селах. Арыгважи, село Чодра, где родился Шолом Валерьевич, и Кызылдагская школа, Уфимская школа, Пюлунтерекская. Тоже тогда относился в Уфимском районе. В этих школах я очень много работала вместе с Валерием Халдовичем. Он уроженец села Чахот, он из Чахотскую среднюю школу. Он из Красноярского института. Он спортсмен по лыжам. Я тоже немного бегала. Пока мы бегали, познакомились. И семейная жизнь началась. Я немножко остановлюсь, что за род был мой. Мен адам өгбемді педерсілер бошы оның адасының адасы шоқтыламалар. 38 году сожгли хурек, хендергі хурезі. Очень большой хурек. Бүдің ай ішінде қаптырғандар. Целый месяц горел. Көкіне ол хуренің ет севін өртеткен қауғы жөнен шуыры шақпан бұрғанларын. Ачамның ачасы назы қарулға берген. Ол кешіне пажыңлар дерге назы қарулы борға пажыңла байын. Учитель переведите, пожалуйста. Вам переведите. Знает? Хорошо. Ұлғарын болса, шқоның өрен тұрған ұлғарын. Үндіргідекпен өрен мәселер дейштің. А мені порыңның оғу мұңға шқейді темелі қоржақ дейштің. А оның ұлы уазыңға азырында беріп бен елегестің межіге деп жерже. Жаңаш ат бажым болсы байчам жоқпан, жаңаш азыран ады емдевен. Жатса да байчам білі ажы едер жүрбіз темейлі төріп банады мені қағуан, оғылдарымның болсы шын оруын айтып беріп жоран. Оғылдар болсы дайынға кежір оғылдардыр деп. А по печизі базы темейлі мончылық болсы пағылы кедір бұл девді. Үй жолым үжелі Афганистанның дайынға жорып жорды. Қортқаш туаның пөгір ламаларына жорып жордым. Шерлі лама өгілден үнген ішіған жар. Совет үйеді чүдірі қорулы болғай. Інжалса да, бұл қызылдағы бүрен кеміш қолғасынға
Bunun terek şkoluzun ağacında durgaş maşina sadı alış. Bödüğü de çorup var biz. Kaydalı lama vardır, kandıklı yer vardır. Çapızın çoruğunda eğne koncuk çoğalanı girmiş sarayga lamaga çeyrey vergen biz. Şımbayı ol lama diyeceğim. O kişi olsa talay düğünde burganı ündürer apar ulustursuları. O kişi olsa sizlerge de kala tuzalar tepkice biz haya deyim. Hayada çeşbir soktak banlama. O darma sandın çedik bir şınavla o kişinin olsa talayla noştur deyiş. Talayga şuut alıverge durgan. Bir yıl içinde kancar kılırın kızılda çurtap durar. Ulu hem çankır çurtlu kişilerini evletip durgaş. Sümerici aldığımız. Kadrol Alekseyevich bundan gelgen kişi. O kölcek tuzalan. O değerge hayalini üttep tergoncu kıldı. Mevkeşildi kıldı oldu oldu. Tık belgen kadayının canı şey çurtlu oldu. Urcuk Leonid o çizin otuptum. O kişi olsa tacıcı ve zin çarancı ve koncuk kadı hayalini üttep durgaştın. O çağı koyuğa çağı koyduğu kılıkmansıları çoran da borçlar. Laman olsalar dirici de köjülgen, taka koy lamalar gelgen ol kişini köjüp durarsa Moğollardan bezdim. Jangaş amında şadanı vazı kılıkpan, televizörde görürse de bir vur, tüyün ağa çordum, pügü tavanın kişileri ağa gelgen maşina ile bezil maşina özün tağının bir tarasını turları mum kire var çordu, kişinin koyu jene tağının kırı işti oyu, küreğinin canı deşkanca daşı koyu 15 kere lama olum nomlu nomladı. Ağa teyde şüdeş geldi biz. Her şurtun eki çellerin oldu homa. Edilip körüp çoruru jurdu. Am sevgi bu anyaklar da inan oldu. Çağpar jön bolsa. Ada hundilep çorunlar. Ada yedi çelle ındı furganlar çok. Sizlerge demeyi de çağıp çorur ada yenger. Eki çorunlar deştim. Avazının çağı, adasının çağı kişiye jelde otundurmaz. Am boyu yedeslerinin kol sağır jönger uruklarım. Şeringer, dalıngar, şonungar boyuş sağızını olsun, sağızını ışkaş bozu edilip jönger. Kaya da joraş. Tören jerin bozultmaz gerek kişi. Şerim çurttum, şerim dalım şonum, şerim çonum dalım dep. Bunu utman jorursular. Kadrol Alekseyev'nin bunda 9 trajeri var. Süvedeyinin durasqanı kadar dep durarız. Kölcek temini açıldır çorturuz. Amen çağırdım bazı kündülü hamatızı men çağır olu hem daxarın çerim çortumdur. Teskerinin bazı koncu kündülü hamatızı aparga men ol kancıp teskerini verelim ol derge. Köy niyeti acılır bolan jor dep acıl kılıp dur aparan kişidir ben. O kırganların ömünezinde, kırgan ömürümbede. Onda halk ölgen represiyalardan toz kişivistin Brezinin çeri juttu. Oy çoğdu ki dismeyin başlaydı o jutuk şunun. Onu olsa çoğunun gücüyle olsa. Doğrusu olgan biz ambo günlerde olsa udavaz kılıp da biz şugu şehir toğun çağıdı aldığımız ol halk küllerden kılgan olu jutuk şunu. Onun ay bu toz kişinin kendi o değil bizim çeri juttuğusun kişidir. Men kestem oluyor kişi ordu. On turas kalın bazı kıdır dep dur biz. Onun ayınca şeyle amçuğan gödü bir horcak bolay am solsatlayın. Nomu üzüller jöve. O nomdan çalgara ve sadı olgaş. Nom jurslarında kancar kadın tosun kereye bolup durgan jövel. O kadar var seyitçi bazımında gelgen. Bazı ucuğudun çoğalay bir var. Mındı bolan jorsun oğulup durarlıstı biz. Men harmam sezin jedi verdi. Ondan ay Angajar borçayla kadın şoğun monu kılgınlar bir de represiyle onu yögledin gök joğlanımda ubay semazı tuzalaş değil tuzalaşmaz argam yok şu güre şadar ben ol kere nakılar apar ben silerle öğrüp getirdim çoğunum yerim gökte bulundu Brezi şoğdu berenika onu arı başına öğretip çoğurdum çoğdrağı öğretip çoğurdum Brezi seslasını öğretip Kadı öğrenip çoran ejimnin arı bajurdu. Arı bajurdu uruklarım çelle kadın ancak kadı adlaşıp ngay bir po halk
Марафон кылып чорт турарсызга, келиңер терибизге да кел. Жаңа көйдүн салтын аты агит бригадабыз бар. Оларны кайнады кыйдеризге база кел. Силер бу хүрени чадам турбайын. Суурлар же кирип, чоңдамыды айда сажын жордар болсуңарса. Ажырбасырый. Бу хүрени аны запросто оранжа кол керипеди берген жөнү доду аттарсыздар. Biz şahudun gürezni 5 ay içinde de turulsuklamız. Aşkanı çok da çoğundan cevap turdunuz. Kandık da külün aşkasını tekip ederiz. Kara saçlı gider ama oğlu, onu tuzalıptır olayın, değeri olsam, kayın da çoşkaş, leş de pas, çelli çuğlu çoğunun gücü cüve. Arabız avamga, Aleksandr Tarjay'ın sözlükte. Avamız, avam. Avazın çelli uttanlar. Avazın, men bu kırıp çoruğu jönmez, acı tönünün açızı. Meni kölçök, ajarlar, artına aralacı vardır. Aralacı evisten mi? Üleci vardır. Prezi şeyde kondur azırar, prezi şeyde kondur azırar deştim. Şakıncadır azıradık çoğumuz. O prezine oğru tarım jeli kalbas müstedin. Köydegi çurtap çoran bolğaş. Ömüştü azı belge erdirgan kartoşka uçtup çıtkaş. Padvaca bart düşüş pudun sualdı şey. Ama onu kondu, o da vas durup iştay vermiyorum. Çer ajın jeli uttan sulsturum zingar. Bu odanın mal mağanın bazı kendirge de kadar durar. 11'e değil bazı mendir ben.
Улухемский Кожун тогда был огромный по территории, самый большой по территории в Туве, потому что вот все вот эти земли, включая часть Таңды Кожуна, нынешняя часть Кызыльского Кожуна, Чахвольский, все входило. И самое интересное, через Хендерге, то Торгалык, Тустага, это были улухемские земли. И поэтому торгалыкские жители с улухемцами вместе, рука об руку всегда и до сих пор, это с этим связано. В далекие времена наши предки были единым Кожуне, вместе жили. Дорогие друзья, и вообще в этом году мы отмечаем 3 больших юбилея. Да? Первый, 95 лет Улухемского Кожуна. Конечно же, мы постараемся быть достойными этой высокой даты, потому что это далекий 1923 год, и когда впервые формировались уже арадские кожуны, в их числе Улухемский Кожун был провозглашен отдельным кожуном. И 130 лет тому назад Шаганары, город Шаганар, привыкли тогда даже говорить, был, в общем-то, построен русскими поселенцами, и город начинался строиться с местности Копай. Хорошее место было, я там бегал. На берегу ниже старого Шаганара такое поселение было Копай, и оттуда город Шаганар был и пошел, и сегодня он отмечает в этом году тоже 130 лет. И третье юбилейное место в Улухемском Кожуне, это же, конечно же, Пильдригижи Пестуновка. Со времени его создания 129 лет, но я все равно считаю это юбилейной датой. Его святейшество Далай-Лама на Иракан. Это 1992 год. Старшие люди, помните, да, как вы там десятками тысяч людей пришли, видели своими глазами его, а художник его увидел своими глазами именно вот таким. Вот эту картину он мне подарил на мой юбилей. Он тут так и написал: «Хундулук Адрол Алексеевич, юбилей Игорь Уржук Леонид Каинович». А я к нему дописал вот такие слова. «Өгбелерим ыдық чұртты, өндір чағай ұлықемем, үшпез алдар, әктін қастан, өргін жоным, бедік чарсын, жетірін». На родине, в Улухеме, в городе Шаганар. Очень горжусь тем, что руководство вашего Кожуна и общественность вашего Кожуна вот присудили мне вот такое почетное звание, почетный гражданин, или кто там, житель Улухемского Кожуна. Это дорогого стоит, особенно в той компании, в которой мы сегодня оказались номинантами, об этом уже Кадрон Алексеевич сказал. Вот. Принимая это высокое звание от вас, от руководства вашего Кожуна, я хотела бы сказать, что это заслуга моих родителей, заслуга моих дедов и бабушек, заслуга моей Шаганарской школы. Моего отца, наверное, тоже помните, Аракча Дандынчапович, голос Улухемского Кожуна. Я по утрам просыпалась, когда по радио начинал говорить он «Тымнангар, тымнангар», а за ним закрепилось вот это вот «Говорит Шаганар». Да. Мама моя, внук Алевтина Чадамбаевна, работала в школах Кожуна, в разных школах Кожуна работала, в том числе в Шаганаре, и работала также в женсовете, возглавляла женсовет в советские годы.